Professor Ephraim Kamuntu ryo muhabuzi mukuru wa President ahanshonga za manifesto akwatanise n'abandi bebembezi n'abantu ba burijo nibo batebekanisa kwirukoko kandi abiruki batandikiro muri Kitagata nukwe kuhendera mu rubgonji. Increasing awareness yabantu okorogorugudo kaba demand driven kumanya kwihanga lyona likimaje ngorugudo rwokurga rukunjiri rukaza Kitagata kaza Mgonye kaza Kabohe ngorugudo babire twara ruringinga rukunjiri ngorugudo inter district ngorugudo babani mama wabana yani David Mabanga okorire ntebekanisa yo kwirukoko nebindi bitongore baraganise kwijagumizamo okushoroza sente zo gukora uruguto rwa koransi omucangeki campaign eji neyo ku making sure ngo shemitwe nkashema twine borders dorgashema yona ko kweri twine kweyahura mu municipality kashema north kashema south ezo borders irizo batwantu jangu no nisima abatebekanisa umukorogu okwa border to border campaign nashemerwa nirukanga twirukanga abantu twena